بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Draga moja braćo i poštovane sestre, ovaj kuranski ajet na najljepši i najupečatljiviji način govori i naređuje da smo dužni poštovati, cijeniti i voliti svoje roditelje. Onaj ko ima svoje roditelje zna koliku ljubav i toplinu imaju od strane svojih roditelja. I vrijednost roditelja ničim se ne može mjeriti. Jedino ono što ti roditelj da, otac i tvoja majka, ne moraš da im vratiš tokom života. Sve ostali koji ti daju nešto, moraš im vratiti. Ta ogromna ljubav i ogromno poštovanje oca i majke prema svojoj djeci na najljepši način se isijava i gradi tokom života. Svi ste vi svjedoci koliku ljubav roditelji gaje prema svojoj djeci. A to šta je roditelj, šta je majka, šta je otac, najbolje se vidi kad odu s ovog svijeta. Kolika je njihova vrijednost dok su bili živi i ne poznajemo, koliko kad odlaze i kad napuste ovaj svijet. Ovaj ajet nam na najljepši način upućuje da nas Allah dželešanuhu وَقَضَى رَبُّكَ Allah propisuje, ne da preporučuje, nego propisuje أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ da obožavamo samo njega, a odmah poslije obožavanja وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا dobročinstvo i lijepa riječ prema svojim roditeljima. Dakle, nakon obožavanja Allaha dolazi poštovanje prema roditeljima. Ima jeblugane indekel kibere, vrlo interesantno. Ako jedan od njih, misli se od roditelja, ili pak oba dvoje njih, eukilahuma, fela tekul lehuma ufin, ne smiješ im reći Ovo ufin se prevodi na naš jezik kao To znači ne smiješ odbiti njihovu riječ ili zabaciti njihove preporuke. Fela taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima i prema njima budi blage riječi. To znači da blaga riječ podrazumijeva otvaranje nečega što je lijepo. Znači, ako dopustimo sebi da svojim roditeljima odbijemo poslušnost, učinili smo jedan od najvećih grijeha na ovom svijetu. Jedan od najvećih grijeha. Fela taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Šta ovo znači qawlan karima? Lijepa riječ znači ono što smo kada smo se rodili i onu lijepu riječ koju nam je pružila naša majka i naš otac i njihova nježnost, sada se okrenulo, pa mi kada doživimo godine, a kada oni ostare, tu istu riječ, qawlan karima, moramo pružiti njima. Draga moja braćo i sestre, ja sam imao oca imama Halila Efendiju i majku. Ja sam imao veliko i ogromno poštovanje prema njima. Moja majka je bila bolesna, bolovala od dijabetesa i bila je bez noge i oslijepila je. Ja sam 7 godina izvodio je
u banju jer nije mogla sama. Mnogo puta mi je rekla i učinila hajr dove. To je najljepši dar koju jedan roditelj može učiniti prema svom djetetu. Moj otac Halil Efendija 50 godina imam u Nevesinju. Učio i naučio i mnogi ga poštuju, cijene, vole, odajući mu priznanje za ono što ih je naučio. Dobio je također jednu bolest, ali ljubav koju sam ja pokušao da iskažem ničim se nije mogla prebrisati. Danas nemam za čim da žalim. Ali zato oni koji ostave svoje roditelje i koji odbiju poslušnost, pogotovo u staračkim danima, oni će zažaliti sutra kad njihovi roditelji odsele s ovog svijeta i kad ih više ne bude. Ali ta žalost ili ta žal nikad se više neće vratiti. Ta ljubav prema našim roditeljima mora da bude stalna i vječna tokom našeg života dok su živi. I još na kraju Muhammed a.s. kaže: El džennetu tahte aqdamil ummehat. Džennet je pod majčinim nogama. Neka je salavat i selam na sve naše poslanike i našeg miljenika Muhammeda a.s. A moja preporuka svim našim dragim muslimanima, bošnjacima, da se tradicionalno odnose prema svojim roditeljima, da ih poštuju, da ih vole, cijene i gaje ogromnu ljubav koja se ničim ne može mjeriti na ovom svijetu. Selam alejkum.